Smiletov Show. Što o našoj temi misli Charlie? Slušaš Charlijev Stand Down Sad Show. rade po prilagođenom programu. Sramota. Svakom roditelju njegovo dijete najpametnije i najslađe. Prije toga nije bilo je obrnuto. Moj stari je govorio, gle Peru kako je pametan, a ti si glup ko top. Sva tuđa djeca su bila bolja. A vidiš ih danas nema rezultata na utakmici, da ne bi slučajno neko bio bolji. Roditelji, pomirite se, niste savršeni, a nisu ni vaša djeca. Danas roditelji svi uvijek u strahu, boje se svakakvih manijaka, prate djecu u školu, ne idu sami u školu. Ako ja 2 dana nisam došao iz škole, nitko nije ni skužio. Tjeraju ih van. Odi malo se van igrati. Čekaj mama da dovršim igricu. Prije je bilo, Charlie, odi doma, cijeli dan si vani. Ne mama, još samo da završim igru. Dakle, od naše djece radimo mekušce. Samo igraju igrice, a kad stvarno dođe manijak, ne bježi. Pokušava stisnuti escape, ništa. Jel ko vidio možda 3-godišnjaka kako prebire po tabletu? S onim malim prstićima, slini, a surfa po YouTubeu bolje od mene. Čovječe gleda malog, provaljuje bankovne račune, čovječe, transferira sredstva na Kajmansko otočje. Jezivo, sve onak činiti se da je varka. Ne mi glumiti tu glupu bebu, onda ga neš pitam, pogleda me onak slinamo. Ja se vojim igrati. Da, zihr, pa ti vjerujem. Pametniji si od mene. Nekad su nama da se smirimo ubacili malo alkohola u čaj. Danas im daju tablete za smirenje. Točnije tablete da se smire, da igraju igrice. Dakle, roditelji, ne budite mekušci. Naučite odgajat bolje ljude, a ne mekušce. Dakle, što se današnje ankete tiče, da li je današnji odgoj dobar ili loš, bolje da ne date nikakve rezultate, da se neko ne bi slučajno osjećao ko gubitnik. Toliko od mene.